Charming music. Karangada Nache Iboro kutoka Nyandarua. Ingine moto moto. Oyo forori utegete wairenya na kugerio kagoro gapando niendo kajura girefara wagete mundu muthigu ukithaitha Ngai atuigue kaunjia mwathira nako kae mwahikirio ni toro ni ari ndogo ndirona igitoga gikuyu-ini na ni mwaki urathegea ndirorio kuhorio nu tondu mugire njaragia tigatiagaga wakuga ninjikite ithaburia gakuruta tikwo gucokia. Uzuri hapa akiwa na hiyo pesa yote halali. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu. Hata mnaharibu hewa huko mkutano mkiwa mumelala bure kabisa. Hawana agenda hata akili. Ni masira wa kerimu niguo turaga kiraro tondu ndariria gikuyu mugaga ni kwera rigwa ahoi Ngai hoyai tutikwenda itu ria kia ukihota ria kamutiti andu othe marugamaga ni ari ndogo ndirona igitoga gikuyu-ini na ni mwaki urathegea ndirorio kuhorio nu tondu mugire njaragia tigatiagaga wakuga ninjikite ithaburia gakuruta tikwo gucokia. Nyinyi mumekula mpaka tumbo karibu inapasuka, mumekula mpaka kichwa imefimba na kiburi, tumbo ndio hiyo karibu inararua mashati. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Ona ukienda muno iyo ni ngoro yoiga nikio gikuyu niugaga hinga itikinyaga iraka nawe ukirwo thie mbara wiuria guteithika atia tondu mbara ndiri mugwethinagia mundu na ciana ni ari ndogo ndirona igitoga gikuyu-ini na ni mwaki urathegea ndirorio kuhorio nu tondu mugire njaragia tigatiagaga wakuga ninjikite ithaburia gakuruta tikwo gucokia. Wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra saa ya kulia italia nini? Na ndio huyo kaso ati amesema ati wale watu wako na mwili wadogo ati hao ndio wataenda nao Singapore. Ungigicagura iti twithanie cira wa mburi nyagwitinangagia nyama nguye kohera muguri ithabu twikite wega rihikanitie ta irai mbogo nyingi itire thathi itikagio ndai-ini mwene ni ari ndogo ndirona igitoga gikuyu-ini na ni mwaki urathegea ndirorio kuhorio nu tondu mugire njaragia tigatiagaga wakuga ninjikite ithaburia gakuruta tikwo gucokia. Kasongo peke yake. Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo simuulize sisi. Unalia hapo sijui broad base, sijui tuta. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi mtauliza sisi Wakikuyu. Sasa hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua. Wererwa tikunengerwo nitwaciara komboana ni matwakunyire tari mundu eriraga gicoka na tondu mwaka wa iti ndirona uria muromo-ini gatuoro turio nako no nginya tumuherithie ni ari ndogo ndirona igitoga gikuyu-ini na ni mwaki urathegea ndirorio kuhorio nu tondu mugire njaragia tigatiagaga wakuga ninjikite ithaburia gakuruta tikwo gucokia. Watumishi wa Mungu wote, tuombe nchi yetu tusije tukalia baadaye. Ameingia mambo ya ICT equipment.
ICT equipment yote amepeleka Kenya Power, kwa sababu mtu ya kabila yake ndio MD, yeye ndiye ana supply ICT equipment yote Kenya.